Pahlavi pemborong. Jasa tukang. Pahlavi pemborong. Jasa tukang. Assalamualaikum Bang Haji. Duit buat DP udah disiapin Bang Haji. Jadi kayaknya nggak bisa ditransfer, mau dikasih cash saja. Kapan Bang Haji bisa, oke? Ditunggu Bang Haji. Ya Bang Haji, boleh sekarang Bang Haji. Bikin kwitansi 10 juta Bang Haji ya. Ini mau dikasih 10 juta dulu. Ditunggu Bang Haji. Ditunggu Bang Haji. Jangan sampai maghrib ya. Sekarang aja. Pak Haji, main Pak Haji Pahlavi nih lagi proyek nih. Daerah Blok M nih Pak Haji nih. Bikin gedung kecil-kecilan nih Pak Haji. Oh. Kayak besi Habim Pak Haji. Tuh strukturnya Pak Haji.